Dobry dzień. To godzina ruskiego języka u 4. klasi. Ja učiteljka Jasminka Savadošova. Mogli bismo početi z robotu. Z pisnju Ljubov njez na hranici, ktorú napísal Ďura Paparhaj, naučili sme, že postoji ljubov medzi tovarišami, to je ljubov medzi vami. Dneška prez asociaciji, abo odhadovanje, naučíme, že koho mi všetko ljubíme. Takže naša nastavna jedinka dneška bude ljubov gu. Dam vam kratke uputstvo kolo roboti. Ja budem postupnje otkrivac slova, a vi poprobujte odhadnuc na koho še toti slova odnoša. Počneme z robotu. Keď poveme chlapec, dalej povieme dzivče, sljedujuće slovo vjedno še bavija, chlapec, dzivče, vjedno še bavija, pomagaju jedni drugim. Chlapec, dzivče, vjedno še bavija, pomagaju jedni drugim. Sljedujuće slovo, kotre otkrijeme, uča še vjedno. Verim, že sme vše bližej gu rješenju. Chlapec, dzivče, vjedno še bavija, pomagaju jedni drugim, uča še vjedno. I ostatnje slovo podzelja zos drugima. Porozdumujce, chlapec, dzivče, vjedno še bavija, pomagaju jedni drugim, uča še vjedno, podzelja zos drugima. Ja verim, že ste zaključili. Odlično. Dati slova še odnoša na tovariša. Mi u školi často bešedujeme i spominame, že tovaristvo, pravi tovariš, dobri tovariš, baras važne. I naš tovariš nas vysluha, pomogne nam, rozumi nas, i keď sme radosni, i keď sme žalosni, potrima nas, ali znači to nie budeme občekovať, že by drugi nas vysluhali, pocešeli, rozumeli, ali i mi treba, že by sme še spravovali spram našoho tovariša, jak to še spravuje i on spram nas. Takže peršu asociaciju sme uspješno rješili. Bravo. Teraz budeme rješovati drugu asocijaciju
або другу табличку на істий спосіб, як то ми рішували і першу. Pretože ľubov не постоji len medzi tovarišami, ale my ľubíme i druhých. A teraz še zdohadneme i naučíme. Perše slovo to mama. Bar skrasne slovo. Často ho spomíname. I to coška, co nam kolo šerca dava jako šikce plotu, vše s ošmihom pripovedame o mami i vjaže nas za daco krasne. Druge slovo to tato. Za tatu isto možeme povesti šitsko najkraše, jak i za mamu. Oni što nas staraju, oni nam pomahaju, oni nas sovituju i mi še vše možeme oprec i na mamu i na tatu. Šljedujuće slovo posle mami i posle tatu, ona me narodzela. Vše sme bližej, že by sme odhadli tu asociaciju. Mama, tato, ona me narodzela. Šljedujuće, 8. marec jej dzenj. Šitski zname, že jakše radujeme, kad prihodzi 8. marec, dzenj ženog, dzenj maceroh, jak u školi pravime darunki, ali mamu nie treba počitovati za 8. marec, ali mamu treba počitovati presali rok. Šljedujuće slovo, ktoré otkrijeme, mojo i joho prezvisko. Vše sme bližej gu rješenju. Mama, tato, ona me narodzela, 8. marec jej dzenj, mojo i joho prezvisko. Porozdumujce i da vidíme, že jaké nam bude rješenje tej asociaciji. Rješenje tej asociaciji, jak vi hvarice, bude rodiči. Za rodičov možeme povesti, že staraju o nas, že nam pomahaju, že nas sovituju i u každej hviljki su tu za nas. Mi máme potrimovku od naših rodičov i kad poveme mama, tato, to naši rodiči, to ljubov, ktorú mi ne možeme preceniti spram rodičov. Rodičov bar sljubime. I rodiči nas, i mi rodičov. Znači, ne postoji len ljubov medzi tovarišami, ali postoji i ljubov rodičov spram dzecoh i dzecoh spram rodičov. Teraz by sme prešli na treću asocijaciju. Znači, máme tovariš, ljubov gu tovarišovi i ljubov gu rodičom. Treća asocijacija bi bula odhadnjeme zos znimanjom tih, otveranjom slovoh. Teraz, zeci, prehodzime na treću tabličku. Budeme čitati slova
I budeme še zdohadovac na toti vyslovi. Ista mama nas narodzela. Rozdumame. Ista mama nas narodzela. Prečitame dalej. Starši, mladši. Ista mama nas narodzela, starši, mladši. Prečitame dalej. Ljubimeše. Teraz, keď porozdumujete, ista mama nas narodzela, starši, mladši, ljubimeše, na co vas zdohaduje? To ljubov spram košik, a da čujeme vaš odvid. Odlično. Brat i šestra. Ista mama nas narodzela, starši, mladši, ljubimeše. To nas zdohaduje na ljubov spram brata abo spram šestri. Kto ma brata abo šestru, to će ma zoskim poradzic, maše zoskim bavic, maše zoskim učic, može prist do školi s bratom abo z šestru, a možeš i vraci do školi. Može čerac šmati, može sluhac muziku, može mac i tajni. To ljubov gu bratovi i gu šestri, bars značna. Poteraz sme mali ljubov gu tovarišovi, gu rodičom i gu bratovi i gu šestri. Teraz budeme odhadovac štvartu tabličku. Mi toto, co budeme odhadovac, bars interesantne i mi bars ljubime toti osobi. Perša osoba to djido. Kad poveme djido, krasni čustva u nas vivoluje toto slovo i krasni pamjatki nas vjažu za djida. Druge slovo, to baba. Kad poveme djido i baba, to coška bars krasne. Okrem djida i babi, spomnjeme našu Ninu. I Nina, to bars krasne slovo i mi našu Ninu ljubime. Djido, baba, Nina. Šljidujuce slovo, to šovgor. Posle šovgra máme bačika a posle djida, babi, Nini, šovgra i bačika máme Andju. Posle djida, babi, Nini, šovgra, bačika i Andji spomnjeme i bratnjaka.
posle bratnjaka spomnjeme i šestrinjicu. Teraz še pripatrajce na toti slova, porozdumujce, že by sme odhadli, o kim bešeda. Dido, baba, Nina, Šovgor, Bači, Andja, bratnjak i šestrinjica. Rješenje bi bilo rodzina. Odlično, bravo. Poteraz se každu asociaciju rješeli uspišno. I vidíme, že okrem ljubovi spram rodičoh, brata i šestri, rodzini i tovariša, mi mame išće koho ljubime. Kad spomnjeme rodiči, kad spomnjeme brat i šestra, rodzina, tovariš, to slova zos kotrima jedno slovo, ali bar zveljo povedzene. Počem se toto uspišno šitsko rišovali, teraz budzeme mas šlidujuci zadatok. Ja vam dam slovo valal, a vi mace napisac šitsko toto, co vas zdohaduje na valal. Porozdumujce i možete pozapisovac i već uvidíme, jaké slovo vas vjaže za valal. Valal. U njim žijem. U njim i moja škola. Ljubim šitski joho u lici. Mame krasnu špivanku o njim. Otrimujuše kulturni manifestaciji. Bar se še krašnje zdohadli o kulturnih manifestacijoh, či bi može bud zdahto mohlo povedz, že ktori to kulturni manifestaciji? Znači, u kerestureše otrimuje červena ruža, pupče, dramski memorijal, u kocure žatva, a u Đurđove najšenje zabudze. Bar se še krašnje zdohadli i verim, že to ti manifestaciji i naščivljujece. Mame pisnji o valaloh. Mame i o kocure, mame i o Đurđove, mame i pisnji o ruskim kerestore. Krašnje se še zdohadli. Mi naš valal ljubime, šitsko co še u njim nahodzi. Mi u njim žijeme i šitsko nam krasne co še odnoši na valal. Dobre. Uspišno se popisali i rišeli zadatok, ktori še odnoši na valal. Šlidujuci zadatok budze slovo narod. Na co še odnoši narod, abo na co vas zdohaduje slovo narod. Porozdumujce, zapisce. Vidíme, jak se rišeli tot zadatok.
Bešedujemy na swoim jazyku. Piszemy, czytamy i słuchamy na swoim jazyku. Mamy swoju školu, TV emisiji, teater, običaji, knjiški. Bar se krašnje pozapisovali i teraz bismo mogli povesti, že naš jazik, to ruski jazik, že mi učíme u školi po ruski, máme učebníky, pišeme, čitame, sluhame práve toto, co se zapisali. Máme svoju školu. Treba počitovati svojo, ali treba počitovati i cudze. Znači, treba počitovati svoj narod, ali treba počitovati i drugi narod. Mi máme i svojo običaji i prave prez toti običaji doznavame o prešlosti naših Rusnacov, jak žili, jak hodzeli do školi, jak še oblekali, jak hodzeli do gazdinji i jak preprovadzovali svoj čas. Jak robeli na polju, već običaji, knjiški, šitsko toto se bar skrašnje zapisali. Mi bešedujeme na svojim jaziku i toto treba pestovac i počitovac. Ostatnji zadatok bude na zadate slovo priroda napisati, že co vas šitsko zdohaduje na prirodu. Porozdumujte. Toto se šitsko poteraz rišeli uspišno. Rušeli sme od jednostavnejšoho i došli sme ku zloženšomu. Počím se aktivni, sotruzujece na hodzini i krašnje robice, barz sme krašnje poteraz došli do toho, že koho mi šitsko ljubime. Evo jeszcze tako spričekame, već da vidime jak se napisali, že na co vas zdohaduje priroda. I dzeci i odrosnuti čuvaju. Co? Prirodu. Odlično. Šitski ljubja pojs na viljet do. Dze ljubja šitski pojs na viljet do prirodi. Odlično. U prirodi jest veljo, rošljini i životinji. Co jest veljo u prirodi? Rošljini i životinji. Hto bi mi povedal, že jaki mi máme zadatok ku prirodi. Mi prirodu ljubime, ali jaki mi máme zadatok? Čuvac šitski prirodu. I odrosnuti i dzeci. Dalej, co bi sme ešte mohli povesti? Co vecej času preprovadzovac u prirodi, u druženju i bavenju, čuvac i rošljini i životinji. Znači, njedozljem povest, že ja ljubim prirodu, ali še treba odvičateljno spravovac gu prirodi. Teraz zeciket opatrime. Slova, tovariš, rodiči, brat, šestra, rodzina, valal, narod i priroda. Mi ih šitskih ljubime. Z spisnji sme zaključeli, že postoji ljubov spram tovariša,
A opace išće co sme šitsko pododavali i došli, že koho mi šitsko ljubime. To slova, ktori, kad ih vyhvariame, zvučni, mi še krašně čustujeme i milo mi, že sme še pozdohadovali na šitsko toto koho ljubime. Za domašnji zadatok mace vybrac jedno zos odhadnutih slovoh i napisac dzešec vyrečenja o njim. Preco ih ljubice, preco se ih vybrali, že bi se napisali dzešec vyrečenja. Znači, či to bude tovariš, o tovarišovi dzešec vyrečenja, o rodičoh, možete vybrac mamu, možete vybrac babu, znači to po vašem vyboru napisac dzešec vyrečenja. Može od odhadnutih slovoh, tovariš, rodiči, rodzina, brat, šestra, valal, narod, priroda, a možete sebe i vybrac z tih slovoh, co sme zaznačili. Dzekujem na roboti, bili ste aktivni, vredni i dobri.